Imena official muri gahunda y'amakuru agezweho tugiye guhera kuri no nkuru ifite umutwe ugira uti umutekano w'u Rwanda ugomba kubahwa. Byatangajwe na Perezida Kagame. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko inyungu z'umutekano w'u Rwanda zigomba guhabwa agaciro kandi zikubahwa. Perezida Kagame yabigarutseho kuwa gatandatu tariki ya 22 Gashyantare 2025 ubwo yakiraga umudepite uhagarariye Tottenham akaba n'umunyamabanga wa leta ushinzwe ububanyi n'amahanga umuryango wa Commonwealth n'iterambere mu Bwongereza David Lammy. Perezida Kagame yashimangiye agaciro k'umutekano w'u Rwanda mu gihe umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ukomeje kugira ingaruka ku Rwanda. Ni mu gihe kandi u Rwanda rwahisemo gufata ingamba z'ubwirinzi nyuma y'uko leta ya Kongo ihisemo gukorana n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR washinzwe n'abasize bahekuye u Rwanda muri jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Umugambi wagutse mu guhungabanya umutekano w'u Rwanda wahishuwe na Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wongereye abasirikare n'intwaro ku mupaka w'u Rwanda. Ibiganiro yagiranye n'intumwa y'Ubwongereza byibanze ku mubano w'u Rwanda n'ubwami bw'Ubwongereza ukomeje gutera imbere mu nzego zitandukanye cyane ko u Rwanda ari umunyamuryango w'Imena w'umuryango w'ibihugu bikoresha Icyongereza Commonwealth. Nanone kandi bagarutse ku ngamba zo gushaka igisubizo kirambye mu kibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abayobozi bombi bagarutse kuri igihugu cy'abaturanyi aho Perezida Kagame yashize umucyo ku kuba u Rwanda rwariyemeje gushyigikira amahoro ariko inyungu zarwo z'umutekano zigomba kubahwa kandi zigahabwa agaciro. Perezida Kagame yashimangiye kandi agaciro ko gushyigikira urugendo nyafurika rw'amahoro rwatangijwe ku mugabane wa Afurika rugamije kubaka igisubizo kirambye ku ntambara zo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuri uwo munsi kandi Perezida Kagame yagiranye ibiganiro na David Rapartier baganira ku gufungura santere y'akarere y'ishyirahamwe ry'amagare UCI. Iyo gahunda yitezweho gufasha nk'ikigo cy'amahugurwa yo kuzamura impano z'abakinnyi b'amagare mu Rwanda ndetse no muri Afurika n'ahandi. Baganiriye ku mahirwe ya Tour du Rwanda mu guteza imbere no kuzamura iryo rushanwa mu kubigeza ku rwego mpuzamahanga. Imena official turacyari mu makuru agezweho tujye gukomereza kuri ino nkuru igira iti ikibazo cya Tshisekedi agira indimi ebyiri. Byatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Ambasaderi Olivier Nduhungirehe. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Olivier Jean Patrick Nduhungirehe yanenze Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wavuze ko adateze kugirana ibiganiro na M23 mu gihe abeshya amahanga ko yiteguye kuganira n'abanyekongo baharanira uburenganzira ku gihugu cyabo. Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko indimi ebyiri za Tshisekedi zikomeje kuba imbogamizi ku rugendo rw'amahoro kuko imbere y'abafatanyabikorwa be b'i Burayi avuga ko yiteguye kuganira n'ihuriro rya FCM23 mu gushaka igisubizo kirambye ku bibazo by'umutekano muke byabaye karande mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Imbere yabo ayoboye akababwira ko niyo yapfa atakwemera kuganira nabo. Yabigarutseho asubiza ibyo Perezida Tshisekedi yabwiye abasenateri n'abadepite byasohotse muri RFI ko agihagaze ku mwanzuro wo kwanga ibiganiro na AFC/M23 ashinja kuba ari umutwe w'Abanyarwanda mu gihe yari amaze kubwira ubuyobozi bw'ubwami bw'Ubwongereza ko yiteguye kugirana ibiganiro nabo. Nduhungirehe yagize ati ikibazo cya Perezida Tshisekedi ni uko agira indimi ebyiri. Imvugo agenera abafatanyabikorwa be b'i Burayi arahira ko yiteguye kuganira ibiganiro na AFC/M23 yanabisubiyemo ejo i Kinshasa abihamiriza umunyamabanga wa leta y'Ubwongereza ushinzwe ububanyi n'amahanga. Akagira n'indi mvugo agenera abanyamakuru n'ikindi gice gisigaye cy'isi aho arahira Imana zibaho zose katazigera agirana ibiganiro n'uwo mutwe w'abanyekongo.
Minisitiri Nduhungirehe yakomeje ashimangira ko izo ndimi ebyiri anazigira ku kibazo cya FDLR, umutwe w'iterabwoba washinzwe n'abasize bahekuye u Rwanda muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, n'ubu ukaba ukisuganyiriza kugaba ibitero ku Rwanda, ugakomeza umugambi wa Jenoside no gukuraho ubuyobozi bw'u Rwanda. Ati izo ndimi ebyiri zinakora ku kibazo cy'abajenosideri ba FDLR, aho Perezida Tshisekedi yizeza kuwurandura mu biganiro bye n'abakuru b'ibihugu na guverinoma b'i Burayi, mu gihe imbere mu gihugu ubufatanye bw'ingabo za leta FARDC ndetse FDLR burushaho gukomera. Perezida Tshisekedi anagaragaza ko FDLR yabanje kuba umutwe ufasha FARDC, ariko kuri ubu ngo wahindutse abafatanyabikorwa b'imena b'izo ngabo za Kongo mu mugambi wo kugaba ibitero ku Rwanda no gukuraho ubuyobozi bwarwo ashinja kuba intandaro y'ibibazo bimaze imyaka mu gihugu cye. Minisitiri Nduhungirehe avuga ko ingabo za FARDC ari nk'abaringa mu gihe zifite ibitwaro biremereye, kuko zibeshejweho gusa n'inkunga y'abo banyarwanda b'abajenosideri. Imitwe yitwaje intwaro y'imbere mu gihugu nka Wazalendo n'abandi bacancuro b'abanyaburayi, ndetse n'ingabo z'u Burundi ndetse n'izoherejwe n'umuryango w'ubukungu w'ibihugu bya Afurika y'Amajyepfo SAMUDRC. Perezida Tshisekedi ukiringiye ubwo bufatanye butuma igisirikare cye gikomeza kugira icyizere cyo kugaba ibitero kuri M23 no kurenga imbibi z'u Rwanda, yavuze ko yamaze kubona ingabo ziteguye guhangana kinyamwuga, kabone n'iyo ziba zimaze icyumweru cyose zitagemurirwa ibyo kurya n'ibyo kunywa. Mena Official, turacyari mu makuru agezweho arimo aragenda avugwa hirya no hino. Ndizera ko mwamaze kuba mukanda subscribe. Munyemerere dusoreze aya makuru yacu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ubundi, aho abapolisi n'abasirikari ba leta hafi 5,000 biyunze kuri M23. Abapolisi n'abasirikare ba leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakoreraga mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru bahisemo kwifatanya n'ihuriro FCM 23 mu kubohora igihugu cyabo no kurwanya ivanguramoko ryari rimaze imyaka n'imyaka ryarashinze imizi. Ku wa gatandatu hakiriwe abasaga 2,000 biganjemo abapolisi bavuye mu bice bya Bukavu, biyongereye ku bandi bagera ku 3,000 barimo bamaze guhabwa amahugurwa ya gisirikare n'igipolisi ku ndangagaciro biranga umusirikare n'umupolisi muzima. Ku wa gatandatu nibwo abo bapolisi bagera ku 800 n'abasirikare basaga 500 bavuye mu mujyi wa Bukavu biyunga ku buyobozi bwa M23, bakaba biteguye gufata umurongo muzima utandukanye n'uw'abayobozi bwa leta yimakaza amacakubiri. Bivuga ko haje n'abandi basirikari babarirwa mu magana nabo biyemeje kwinjira mu gisirikare cya M23. Abo bapolisi n'abasirikare bakomeje kwitanga no kugaragaza ubushake bwo gukomeza gukora akazi kabo kinyamwuga nyuma y'icyumweru kirenga M23 yigaruriye umujyi wa Bukavu, wiyongera kuri Goma wafashwe mu ntangiriro z'icyumweru gishize. Gufata iyo mijyi ndetse n'ibindi bice byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byatumye akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe amahoro ku isi gategeka ko M23 ihagarika imirwano ndetse ikarekura ibice byose yafashe. I Bukavu imirwano yakomeje nk'ibisanzwe kugira ngo n'ibice bitaravurwa bigaruke. Abapolisi n'abasirikare bihurije hamwe bambaye imyambaro yabo y'akazi ikiri mishya bishyikiriza M23. Umwe mu bayobozi ba polisi bitanze Jackson Kamba yagize ati twifuza ko mutugarura ku murongo kugira ngo dufatanyije tubashe kubohora igihugu cyacu. Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugeza ubu ntiragira icyo itangaza ku bapolisi n'abasirikare bakomeje kwiyunga ku nyeshyamba za M23 ziyemeje guharanira kubaka Kongo izira amacakubiri. Umuvugizi wa M23 wungirije mu bya politiki Pascal Birinda yavuze ko abapolisi bagiye gutozwa kugira ngo bakomeze gukora kinyamwuga imirimo bari basanzwe bakora mu buryo bw'akajagari nta murongo bifite muzima. Yahishuye ko biteguye kubaha ibyo bakenera byose kugira ngo buzuze inshingano zabo nta nkomyi. Hagati aho imirwano ikomeje yatumye imisozi ya Minembwe n'ikibuga cy'indege gito bifatwa ku cyumweru tariki 21 Gashyantare, nyuma y'uko umutwe wa Twirwaneho utangarije ko wiyunze na M23.
Mu gihe M23 ivuga ko ishaka ibiganiro na guverinoma ya Kongo, Perezida Tshisekedi yongeye kumvikana avuga ko adateze kuganira n'uyu mutwe yise uw'iterabwoba ashinja kuba uterwa inkunga n'u Rwanda. Guverinoma y'u Rwanda ni kenshi igaragaza ko nta mpamvu n'imwe yatuma yijandika mu ntambara zihanganishije abanyekongo ubwabo, ko ahubwo ikiraje ishinga ari ukurinda imipaka n'ubusugire bw'igihugu, mu gihe leta ya Kongo yifatanyije na FDLR mu mugambi wo kuwuhungabanyiriza umutekano. Aha ngaha dusoreje amakuru twe twabateguriye, mukomeze mugire ibihe byiza cyane, bye bye.